ngibingelele egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abobaba, ngibingelela abomama, ngibingelela abasha, ngibingelela neSunday School egameni lenkosi Jesus. Ngiyabonga baba mfundisi leli thuba engilitholayo manje. Ngizofakaza impilo yami bazalwane. Uthi nginenkinga kungalele nje usuku. Ngidla njalo mangilele nyadla. Yazi ngidla yonke into engayazi. Labe kunzima khona la ngibona ukuthi lento le esifuna ukuthi manje ngikhulume kwabe ngithi ngizozenzela mina ngokwami. Ngithi ngizalokho ngikhuleka bazalwane lokho ngikhuleka ngathi hayi manje mase kushaya u10 nje mhlambe ngabo 10 ngiyalala ngo10 senyadla futhi ngo10 ngathi hayi manje ngiyayibika manje mfundisi nginenkinga nakho ngidla usuku nosuku nyadla angazi ukuthi yini ngabathe nyadla hayi umfundisi wathi hayi kufanele ukuthi lento le sibe semthandazweni ngayo ngithi mfundisi Sijali decide ukuthi ngimkhosini manje ngoba ngisengifuna isikhali sangempela manje ngoba ukuzenzela kwami ngathi akungisize ngalutho hayi nangempela ngathi angifuni umfundo sithi ngiyemkhosini ngakutshela fanele ngikuchasile ukuthi manje sengiyahamba ngimkhosini hayi umfundisi wangipha iblessing ukuthi ngingene khosini umthetho wami yebekathi yena ngilinde umkhosi lo wabo wase kaJuly njengoba abazalwane bekuthiwa kune 10 days umkhosi kaJuly ngathi hayi uma kukuthi lento iya stop ngizolinda after 2 days ngithi mfundisi ngiyangena manje angisawumeli nangempela ngawungena ngathatha 15 days uNkulunkulu wangisiza 3 days uthola ukuthi angidli kuba right lezi 4 ibuye isitha sinenkani bazalwane ngithi ngifuna ukubona ukuthi ubani omkhulu kuNkulunkulu nalesitha ngathi emuva angiyi ngiyaphambili ngizonqoba inkosi Jesu yanqoba isitha yasinqoba wathi nathi usipha amandla ukuthi sinqobe nangempela hayi ngiqhubeke 3 days ibe khona 3 days ngabibikho kwaze kaphela lesikhathi se15 days base siphelile sekuthulile ke manje angisadli hayi ke ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba nakho ngathi lento le uyabona into makunya ukuyenza into ukuzinyela ungaboni wena uyabona into ilokule ifuna ukukuluma ibuye ibaleke uyabona ngathi hayi manje kuyazwela manje sithini ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngibona nje nomfundisi ame nami sikhuleka ngathi hayi cha ngiyanqoba manje ngigama lika Jesu hayi ke uphela umkhosi ke ube right ke ngelinye ilanga ekseni ngiyavuka ngabo 9 nginenja lapha eJardini ngiyenzela inja ukudla akho lutho ngiphiwe inja ukudla iyadle ngiyavala ngene endlini ngabo 9 ekseni hawu ngabo 11 mangithi ngiyaphuma ngiphumela phandle nasi isikhova simile nje straight nomnyango wasekitchen sithe nje ngithi isikhova ngalesikhathi ngithi yini le ngimemeze ngithanda sithi uJesu Kristu inkosi sethatha amaphiko la ethatha amaphiko wabeka kanje ngathi icashisa la ngasemuva siyahamba sithena ngale kwekhona ngibiza inja nayo iyasaba ngabathe inja nayi bamba na inja nayo iyasaba ngiphume ngimemeza umfana lapha erumini ngithi hayibo azongibonisa nayi into mase siza ngalo mfana sesukile lapha kunamablom lapha ephezulu phansi kwamablom inja izeke ithi yasibamba ivela indisi iwele phansi mayiwela phansi inja ibambe futhi ilume ayisithi ayifili ngithi kulo mfana ithathe uyilahle lapha kune open space lapha uyithathe uyilahlele lapha angazi ukuthi lento ibuya ngalesikhathi ayithathe umfana ke ayilahlele lapha hayi ingathi ifili emva kwesikhathi naye futhi seyandisa ngithi hayi selusoyiyeka lapho bangazi ukuthi lento iyapi
ngikhuleke ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba angazi noma yiyo lento engidlisayo noma yini angazi Nkosi. Hayi ke kuhamba amalanga. Ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngizwe izwi elincane. Lisithi mangiya kusaphinda udle. Ngithi he. Uyabona pho hawu. Hayi ke. Hayi kuphelele ubuthongo ke lapho ngabasala ngithi. Lithi nelizwi. Yazi lincane kodwa angazi ngoba khona enye into nje ingathi angazi ukukhanya okunye nje. Yabona makuqeda ukukhuluma lelizwi lathi nje angeke usaphinda udle. Hayi ngivuke kusekubonga uNkulunkulu. Ngiyabona. Ngisabe nokusho ngithi mhlambe nje umoya omubi noma yini. Ngisathi ngiyakhuluma kanti lento ibuye futhi. Basalwane ngizobonga nje uNkulunkulu kusuka ngalolu langa azange ngiphinde ngidle. Kuse kube namhlanje. Ukubekezela endleleni kumele sibekezele isitha siyalo bazalwane. Sibekezele sithobe ungathi hayi ngoba ngiyahluleka hayi ngiyayeka mosocaba ngezinto ke ezokukhipha kakhulu endleleni kaNkulunkulu. So uJesu Kristu inkosi.